Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewo Sanibonani babukeli kusaseyilo iChampion leli siyaphinda siyahlakala futhi kuyo mbona wewo imafiki ngawo amanyala kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwase na ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngaphela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholo koqolwe njebe noma uholo koqolwe bele engakaza benawo amanyala. Bayabhalaka abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibese ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo namhlanje ngenkosi yami senekelwa manganichithela isikhathi mangenidonsele lona la namhlanje udaba nezizwele mathupha luyisima kanje ke olwa namhlanje sanibonani emafiki ngeza nodaba lana lamanyala engawenziwe umuntu engangimxhaphaze sasemncane kusho mango grade 4 grade 5 ngangibhulisha abanye abantwana esikolweni ngibabhulisha indaba okudlala ngangibathathela imali zabo abaziphiwe makubo mangena pen ngiyazithathela ipen kubona izincwadi zabo nginokuzifihla nje ngiyabhalelwe homework mengabe kwenzeka nginengxabano encane nomem la eclassini wahleka uzawukhomba umuzo notshwala makuphuma isikole ngangiliqhumisa iqupha nempama ngiyiphonse njalo nginjalo nje ebhakeni kwami kwangingahlala izincwadi kodwa kwakuhlala imvubu nomesa ngangihlukumezana intombi ngangifike ngiyitshele nje ukuthi ngubani igama lami iyo bese seyazi ukuthi kumele ngiqome ngangihlukumezana indaba okudlala khona kumfana ngangimhlukumeza kakhulu wayisithotho nje kwakuthi iziboyo kumfanyana kwakuphiwa imali ethe xaxa kubo makufika esikolweni ngangiyithatha leyo mali ne-lunch box yakhe yayiza kimi ngimqhwabe ngempama mangiqeda mayengakuphathanga ukudla uzafa induku ngithi mayike watshela uma wakhe ngizamnquma ngimvezele umbese engesaba-ke baningi-ke ababe ngesandleni sami ukuhlukumezeka ngakhula nawo lento yokuhlukumeza ngaze ngawufika e-high school sangehlula-ke isikole e-high school sithe masingehlula ngahamba ngithi ngiyozama kwamatohwane eGoli ngazama iminyakana ngehluleka ngabuyela ekhaya kuthe emva kweminyakana eminingi ngizihlalele nje khona esitolo sangakithi kwabe sengizihlalele ngasezitolo ngizicelela othurani kwabafikayo so that ngizokwazi ukuthenga into yokubhema ngithe ngizihlalele qhamuke nje umfana nje uyihuzunyana nje onamehlo abovu bonakala ukuthi lokhu kubhema insangu kakhulu ke lokho hayi mayifika kumina ayafika yasalute samajita abe sathuma omnye umfana ukuthi amthengele izitave cent eziyi2 ayabuya nazo lo mfana afika ashise sakhe abesanikeze lo mfana athi mawuthi nasi ke senizashisa nani asibese siyazihlala uyahlala nathi lo mjita siyaxoxa nje uzithulela kaxoxa kuthi ukusuka besathi yandoda usangibona mina ngithi mina aya ngikwazi but ngicabanga ukuthi ngiyaqala ukubona athi awusangikhumbuli ngithi mina lutho ngisakukhumbula athi khawubambe kanje nginikeza u10 athi khawuthenga ugwayi lapha ubuye nawo wena ngempela ngithenga ugwayi afike anginikeze ogwayi bami naye athatha bakhe abesangibuza athi uyaphuza ngithi mina ngiyaphuza kakhulu athi hayi masike sithi shwi lapha endlini khona nje ibhodlela engilishile ngithi ayikodwa but angikukhumbula ukuthi ubani athi awuzangikhumbula
mina nawe besikhula kanje qha ngenxa ukuthi ngokukhula siye endaweni ezahlukene ingakho siwangikhohlwa masami sendlini ayina ngempela ngivume ngoba sengizwele kaBhiya futhi ngiyazi ukuthi la endaweni yangakithi udlame into engekho ayisahamba nangempela sayofika masifika endlini ngempela khipha uBhiya lo mjida sibushaye soyi2 siyazixoxela nje ayikutheni nini sekudala athi ndoda ungikhumbuli ngempela ethi mina ayilutho athi wawulesikhaftini sabani sisako grade 4-5 ngithi mina kanjani athi ubani ojwayele ukumphuca esikhaftini umphuca imali yakhe ngithi omunye nje umfana nje wayisinoko nje wayimathile angazi noma washonaphi lo yini nawe wawufunda nathini ngithi atayi nguye-ke lo mfana wayisinoko ngiqale ngithuke-ke manje athi nguyena impela abe sayodrophini adonsa isibhamu abuye naso athi ya-ke ndoda bengizokudubula kodwa ngeke ngize ngikudubule ngoba mina ukuze ngidubule umuntu ngizeke nginikezwe imali angikwazi ukuthi nje ngingangcolisa izandla zami ngawe ngezuhola lutho impilo seyangithatha yangibeka ebunkabini sengaba inkabi nje ngibona so-ke nawe bengiza kudubula kodwa kangizukudubula kodwa uzayijezela lento wayenza kumina athi uyabona-ke manje into ozayenza iyodwa thatha amanzi laphaya wathele evasikomi udonse nalo ithawele elimnyama laphaya ayina ngempela ngenze njalo bese athi khumula iblue wadonsa naye insipho laphaya ugeze izibunu lezi ayingenze njalo nangempela athi zisuleke izisule athi kunovaselina lapha thatha lo vaselina ubhiqela izibunu hayi ngiwuthathe ngenze ngibonile nje ukuthi sekushubile la athi uyabona-ke thatha ingubo kuqe lapha embhedeni uzivale ngengubo kulo mzimba ngenhla kuvela izibunu ngaphandle yona kuphela into engiyifuna ngaphandle hayi ngenze kanjalo hayi bese sesondela hayi wanginikeza wangibulala ngepayipi wanginikiza ngakhala isimayemaye wanginikeza ubusuku bonke ngakusasa ngavuka ngingakwazi nokuhamba ngayincenga ngixhuga ngiye ekhaya mangifika ekhaya ngithi ngishawe izigebengu hayi ngathi ukulala-ke lapha amalanga kunzima nokuhamba angikhulumi-ke uma ngiye etoilet hayi kwangathi kuzavane kuphume sonke isibunu sivane siwele ngaphakathi etoilet emva kwaloko ngathatha okuyisikhwanyana sami mangilulama ngayishiya leya ndawo ngisaba ngisho ukuya ngoba ngisaba yena lo mfana ngiyabonga.